ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe igitondo cyiza cyo ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa mbere 2025 ndi kumwe na mugenzi wanjye Sentama bwakeye. Mwaramutse neza mushakamba. Yego twaraye neza kandi twaramutse ngo Sake Tombe. Sake Tombe uzi ukuntu byatangiye se? Hanze wumvishe ukuntu byatangiye kugira ngo wumve ko Sake ari Tombe. Ni uruhererekane rwa Tombe. Sinakubwiye. Tombe Rumbishi, Tombe Numbi, Tombe Shanjo, Tombe Minova, ariko Tombe Ihusi, Tombe Nyabibwe. Uko byatangiye. Yego. Huko ni danze mera kwanza aho yona huko Banga birakomeye ni bari. Ngo isasu ni isasu. Mu mujyi kandi ngo nta nubwo ari hahandi muzi mu misozi. Mu mujyi niho birimo gukubitira. Ni ukwiyiba gusa ngo kugira ngo turebe uko bimeze. Ni mu mujyi noneho barwanira ntabwo ari mu misozi. Ngo ndi kubona abazarendo bari guhunga bose bari kunyura hano ngo umenya Sake yafashwe. Nguko byatangiye rero kare cyane. Ubundi ngo intambara yego yatangiye saa 11 yego za mu gitondo kare kare rwose Sake bayibyukijemo umuriro umwoto, ariko nk'uko ejo twabivugaga deja Minova ikimara gufatwa bakegera kuri kiriya cyambo Sake yagombaga kuvamo, yari yavuyemo nako kuko byose rero byose ni FRDC bizana. Hari ukuntu igira itya igacokoza wa mugani wa mugabo wabwiraga. Wabonye ikibunda yashinze ahantu? Wakibonye kiriya kibunda? Nakibonye kiri ubundi cyabaga Nzoro. Baza kukimura babonye bikaze. Kiriya rero igishinzwe ahantu izinduka isheringa. Yego. Kandi uribuka rya jambo ryawe ringoma barakomeje tugiye kuzajya kubacecekeshereza aho bari. Rero nta kundi ubwo babazindukiyemo. Iyi rero nk'uko twari tubivuze, yego, ni Sake yagombaga gufatwa kuko niba bari bamaze gufata cyangwa se abari Nzoro bari kurasa mu bice bya Minova, M23 ikeneye kuza gufata Nzoro yose, kandi Nzoro yose gufatwa no guhera Sake. Ko bimeze. Sake yose ikavamo, umutekano wa Sake ukaboneka, umutekano wa Minova ukaboneka. Bishatse kuvuga ngo ubu ngubu imodoka zayo ziva Minova ziza zigere Sake, zikomeze za Kirorirwe, zikomeze mu bindi bice bya Masisi. Yego. Sentama hano hitwa Muranga ni hehe? Muranga ni biriya bice. Ni ibice nyine n'ubundi byerekeza ubuhezwamo werekeza Sake. Bose bari ngo niho bari gukubitirwa. Bari gukubitirwa. Aha rero njyewe yego, ubundi usibye aya majwi y'aba bantu, yego, umwe mu basirikare uri kuri floor, yego, Rwanda rwa FRDC, yego, arambwiye ati Sake Tombe turi kuyivamo dukiza yacu. Yego, barimo kwiruka n'ubu barakiruka, n'aka kanya barakiruka. Urumva rero ko biracyari bice, ariko sinzi biriya se bariruka bagera.
bizaba bari guke baragigoma nta handi bagomba guhungira kandi nawe ari uko Goma nibagera i Goma ariko bagatuza ntibarase kure mu ventura cyangwa bica abaturage yego mu ventura irabareka rero niba ariko bimeze biriya niba ariko bimeze icyo bisobanuye bisobanuye ko ibyo wa mudamu yavugaga nijoro ko abayobozi bahunze byaba ari byo cyane guhunga byo barahunze usibye propagande wenda ariko nkavugeho yego amakuru naje kuyahabwa nyuma y'ikiganiro yego ni ukuvuga ngo ejo bundi tubivuga mu nkuru z'ejo bundi n'ejo ahubwo ejo ko wazarendo ziri gukuramo imyenda yego hari abari kubikora nka wazarendo kubera ubwoba ariko hari n'abari kubikora nka sisiteme nka sitarateji y'intambara baba FDLR yego aho bari kwiyambarira gisivire mu ventura yatambuka bakayirasa yego bihishe mu mazu bihishe mu bundi buryo rero abo wumvaga avuga ngo bari gufatwa b'abasivire babita abawazarendo ngo b'abasore nabo bamenye neza ko ari aba FDLR n'abawazarendo koko nta musore utarakoze igisirikare utarabaye mu gisirikare uri gufatwa ahubwo nabo ba FDLR n'abo wazarendo bari gukoresha iyo tekinike yo gushaka kujya bica abasirikare ba M23 babiciye mu baturage uko nicyo kintu kiri kubaho ahubwo bamereye nabi babafate babakande bitewe n'uko abo ngabo usibye nibabona babuze umusirikare barica umuturage kugira byitirirwe M23 abo ngabo babafate rwose babakande bishoboka nibyo tunavugaga n'ejo ni abaturage nibabe maso batungira agatoki M23 bayibwire ngo uriya ni umwazarendo uriya ni umu FDLR mu mufate mu mutware mu mudukuremo kuko nagumamo nyine nabo ubwabo azabica iyi sake rero ihaye umutekano nzuro ihaye umutekano aburana mu bambiro bwara basigaye nibura urabona umupaka wa M23 ihaye umutekano nzuro ihaye umutekano za Rutobogo ihaye umutekano za ibice bigana Kiroce ihaye umutekano Kimoka ariko nanone ishize igitutu kuri Goma yibishije igitutu kuri Goma kandi ni na ngombwa yego iragoma igomba gusigara ari akazeru kamwe kari aho ariko nshaka kureba amaherezo y'iriya Goma mushakamba kuko Goma uko iminsi irushaho niko igenda igabanuka ibirakura nk'isabune nawe urabizi ko M23 nta gahunda ifite yo kwinjira muri Goma yego Goma ni ukuyireka kuriya abasirikare abayobozi bakikuramo kuko ntibagumamo ntacyo barya yego niyo babona icyo barya badafite imbunda nta masasu mashya babona yego ni ukwiripotinga nicyo gishoboka yego abandi bakambuka mu Rwanda yego n'abaturage bikagenda gutyo usibye ikintu kimwe gihangayikishije yego kize FDLR kuko mu gihe pozisiyo za FARDC na FDLR mu kibaya zigihari ntabwo M23 yakwinjira muri Goma rwose yego igomba kubanza igasiba burundu ziriya pozisiyo uriya mwanzi uri hariya yego ubundi bakabona kuba bakwizera ko binjiye muri Goma ariko uriya mwanzi nahakurwa Goma izaba yafashwe umwanzi aziroha mu mazi ahunge mu ijoro agendera ku nkengero ziri hafi y'amazi y'u Rwanda cyane kuko ni ikintu gisobanura ku rundi ruhande yego hanyuma mushakamba hari ikindi twibaza harimo ibifatwa ry'iriya mijyi ya hariya hafi
byazanye uruntu hagati ya Masunzu na Kirumwami. Masunzu arimo aravuga ati Kirumwami niwe utumye ahantu hose za Minova za Goma, niwe utumye hafata. Buriya biriya bintu byo biraza kugira ingaruka ki ku gisirikare hariya? Niba abajenerali babiri batumvikana, kuko n'ubundi ni igisirikare kitari gikiriho. Yego, ni igisirikare kitari kiriho. Nta gisirikare cya FARDC cyari mu burasirazuba bw'igihugu. Nta n'igisirikare FARDC igira kuko imbaraga zose yarazikoresheje. yego, nta mbaraga FARDC itakoresheje ngo M23 itavansa, ariko byarangiye yavanshije. Tuboneraho no kunyomoza amakuru. yego, FDLR yatangiye propaganda ngo mu Rwanda nta musirikare usigayemo, ngo bose bambutse muri Kongo. Bambutse yari bari hehe? Mu Rwanda ibigo bya gisirikare batsinzwe neza bakabyemera. M23 kuyishoboreye idakeneye ubufasha bw'u Rwanda, ko ifite ubufasha bw'u Rwanda ngubu yabiri kisangana. Rero bashaka guca igikuba mu baturage bo mu Rwanda ngo bagire ubwoba, nibigire guhinga nk'uko General Rwivanga yababwiye, nk'uko Perezida Kagame yabivuze, bahinge barye baryame basinzire ku mahoro. nacyo cyari gikenewe. Ubundi ibintu byo guhangana kugira gute ntabwo ari ngombwa. Naho ibyo hakurya y'umupaka ingamba z'ubwirinzi zirahari cyane. ntawe uzava hakurya ngo aze mu Rwanda, nta n'isasu rizahagera ridaciye mu nzira zemewe. Yego, naho abo ngabo bavuga ngo nibatera u Rwanda kuko nta musirikare ukirimo, ngaho nibaze. yego, niba bazaza ntawe bahura nawe mu nzira, bumva ko abasirikare bose ngo batagihari, ngaho nibaza. Ahubwo sinzi impamvu batari kuvuga ngo n'abagiye mu butumwa bw'amahoro batashye. iyo bakubiswe baravuga bati ni u Rwanda, bakubiswe bati ni u Rwanda. baraje bavuge bati no muri Mozambique no mu butumwa bwawo ni za Sudani y'Epfo na za Central Africa nta basirikare bakiriyo, nabo ngo baje muri Congo. agarukinga karahiye. Nibyo wa munuza yababwiye, wa mugabo. Ati abantu bafashe Minova nako bafashe bari muri Sarambwe mu kantu gato, mubashotoye mu cyumweru kimwe bafata Bunagana. Ati murabashotoye bari Ingungu babambuye babambuye Minova. Ati afere yatangiriye ku gasantere gato kitwa Sarambwe. Sarambwe. Ati bari abahungu bari kumwe bafite imbaraga. Ariko ikindi abantu bagiye birengagiza ibigambo by'aba banuza, ibigambo by'aba ba FARDC n'aba FDLR. Umwanzi wa mbere Kisekedi yakoresha imbaraga zose zishoboka, amadrone n'ibindi akaza kwica, ni Colonel Nanga n'Amakenga. Kuba za drone za ndege zarananiwe kuza kurasa Nanga n'Amakenga, nako bari abantu bose bakatiwe urwo gupfa, aho gahitamo kubakatira urwo gupfa. ngo ni indege binyugunyugu. Akahitamo kubakatira urwo gupfa. Kuba yarabananiwe azi neza kuba mu gihugu cye, yarananiwe kubafata. Nabyo biba ubusa, none agiye kugurisha imitungo. Bagiye bamenya ngo Kisekedi ari kubashora mu ntambara kuri Songoye, ariko ntabwo ashoboye kwirwana. Ngira ngo Bwana Sentama,
Sake ibaye Tombe twari tuyiteze ejo twarabivugaga tuti Busake yamaze kuba Tombe. Goma nayo yamaze kuba Tombe, ikisigaye ni ugukuraho Goma yararangiye. Yego rwose ntabwo njya nyemera, yarangiye kera. Mbese wowe umuntu urwana adafite ahari buhungire, adafite n'ahari bw'inyagamburire. Goma ntabwo njya nyibara. Kandi rero umuntu mu Ventura yabinginze. Njyewe umujyi wundi ntegereje ni umwe kandi narawukubwiye. No hakurya y'ikiyaga cya Kivu. Yego. Ni Bukavu. Nuza mu Ventura yarabinginze. Kandi Bukavu nifatwa. Amayira ane bazaba bafite. Bizaba birangiye. Ariko ndi neza nasaba imishyikirano. Imyumvire ye ntiyatuma bikora cyane ko azi ko none se umuntu ubwira abaturage ngo iyo akeneye ingurube bahita bayibaga. Ntiyitaye ko ingurube hanze zihenze cyangwa zidahenze, ati n'ibishyimbo nuko ibiharage. Uwo muntu urumva iyo nama yayigira. Icyo nashaka kuvuga, yego, iyi Goma iri kuyibaho M23 yarabinginze banga kumva. Yaraje igerera mu misozi ya Sake iricicikira. Bazana Sadek, bazana baki bose ngo bayishotore. Monisco itanga imbunda kuri Sadek. Bibi by'ubusa. Yaragiye yihagarara Bweramana irituriza. Barakomeza barayishotora. None irababwiye uti igihe twabahaye kirahagije, mwanarenze ku neza twabagiriye, reka tubambure Minova, tuze tubambure na Sake, musigarane iyo Goma mutagira muhumekera mu kwaha. Ariko Mushakamba hari ikintu mfitiye amatsiko. Ririya shyamba ry'ibirunga. Ririya shyamba ry'ibirunga ririmo abasirikare batagira ingano. FDLR nyinshi. Kandi ba koalisiyo. Ubwo mifashwe bariya abantu bageze. Bariya bagomba kubanza gukubitwa n'inkuba. Ndimo ndabareba rero cyo wenda abantu b'abantu b'igiturage baze kunyumva. Hari udusimba twari tuzi ko ni ibintu by'amateke, ibishyimbo n'ibindi. Utwo dusimba batwitaga twitwa ibinyogote. Ibinyogote bikagira amacumu ku mubiri, nta yindi nyamaswa ishobora kufite. Noneho hari ukuntu wagihigaga kigahungira mu mwobo. Yego. Noneho umwobo kugira ngo ugisohore mu mwobo wacanaga umuriro mwinshi ku mwinjiro w'umwobo. Umwotsi wajyamo gitinya umwotsi cyane. Ukumva gitangiye gupfuna kiri mu mwobo. Ukaza kubona ukabona kigize gitya kiravumbutse kiriyo. Bararana bajyamo n'abazavumbuka mu ishyamba nk'ibinyogote. Niko bizagenda, ni nako biri. Yego. Cyakoze nge nagira inama Sadek na Monisco. Yego. Guhamagara M23 akababwira ati ibi bitwaro dufite muze mu bifate, twebwe twitaye iwacu, ubundi mutureke baze badufate dutaye iwacu. Sadek yo bamakunguru. Bamakunguru. Reka turindire turebe cyakora ikigaragara abazabitahana ni bake. Ariko uretse ko intwaro bakajya kubara inkuru, intwaro ntabwo ari izibura muri 2023. Kisekedi yarahashe. Oya, intwaro ngo baherutse kwaka umurundi iri ku rundi rwego. Kisekedi yahaye umurundi ati intwaro yonyine izafata Rubaya. Yego. Ngo bayambuye umurundi, intare za Sarambwe zirayifata zizayitikisha. Ari bazi ko buriya Rubaya hari ahantu hayitegeye hejuru. Ahantu bita mu bisunzu bya Humure. Ni ahantu hejuru rwose.
bazi ko bazayishinga mu bisunzu bya humure noneho ikirukanka ikiruka. rero na Sentama rero karame kimwe mu kintu nashaka kuvuga, yego abantu bakwiye twasaba abakomanda bakuru ba M23 nibategura inkuba nizikubitira mu kibaya 2-3 umwanzi uri mu birunga zabashije ibinyogotero bizavuguka mu ishyamba. Kuko ntidukeneye ko umwanzi uri mu birunga aza mu baturage Goma, dukeneye ko ibyo birangirira hariya ntibashyire mu mwotsi kuko naza mu baturage arabagirira nabi. yego ariko niba inkuba nimukubitira hariya bizaba birangiye. yego ndumva noneho twajya ku ngingo yindi y'itangazo M23 yarayishyize hanze nijoro. reka tujyeho turebe ariko tubanze twibaza ikintu. sake abantu bayibazizeho byinshi. sake twabonye mu 23 ikubita ikaza ikagera hariya mu mahuriro y'imihanda ikahaba amasaha ikongera igasubirayo igera mu misozi hejuru kwa Madimba hehe hose za Rutoboye. sake twagiye tubona n'inshuro nyinshi baharwanya ndetse abantu bageze aho barambirwa baravuga bati sake yarananiranye. sake hari iki? Bwana Sentama sake yari yarafashwe. ubona kuriya gutinda byatewe n'iki? kiragiye hamaze harwanirwa bitarangira biriya bintu ubibona utabivuzeho iki? dore ikintu cyabayeho ishusho ya byose, nubwo wenda hari abatabyemera ariko ni kubera kutareba neza. sake M23 yarayifashe kera, imaze kuyifata ikimenyimenyi cy'uko yayifashe kera nta mwotorite w'umusivile n'umwe wari ukiyibamo, nta n'umusirikare w'umuyobozi w'igisirikare wari uyirimo. sake rero M23 ntiyayifashe ngo ijye gufata inzu, yaragiye yifatira imisozi. urabizi ko niyo uri iwawe umuntu ashobora kujya kugabaho ibitero ariko ukabisubiza inyuma. M23 yafashe sake, ibitero byabaga ari ibyo kugaba ibitero kuri M23 iri muri sake, ntabwo ari M23 yagabaga ibitero muri sake kuko sake M23 yari irimo. ibitero byavaga hirya inyuma ya sake M23 itari, nk'uko uyu munsi M23 niba yafungiye wenda urugero tuvuge ku rupangu cyangwa yafungiye za Mubambiro, n'ubundi zagira igabwaho ibitero ibikubita ibisubiza inyuma. nk'uko yari Bweramana ikagabwaho ibitero, nk'uko nyine yagabwaho ibitero n'ahandi igabwaho ibitero. kuri sake nuko byari byifashe, ahubwo icyabayeho uyu munsi noneho yongereye ubwirinzi, yimura ubwirinzi aho bwari buri. niba wenda amarembo, ibikingi by'amarembo wabishingiraga muri metero 5, ukaba noneho bijyanye muri metero 10. icyo nicyo kintu kibayeho. M23 yahisemo kongera kwimura ubwirinzi kugira ngo ihe ibice byose bihana imbibi na ibice bya sake bihana imbibi na Bweramana nabyo bitekane. icyo nicyo kintu M23 yakoze, gukuramo sake. nubwo ubundi wambwira gute kuntu sake yari hari nta muturage wajyayo ngo acuruze, nta muturage wajyayo ngo aryame, nta FARDC wajyayo ngo atekane? ubwo sake yari hari kandi mu mujyi w'ubucuruzi Mushakamba. ariko M23 ikaba iyirimo hejuru itekanye. ubwo urumva sake yari yande? sake yari ya M23 ikikoze nyine irayihuhuye, itanga agasopo ko nta n'umwanzi wemerewe kongera kuyirehengereza. mbere yo kugera kuri iriya ngingo, reka nkumvishe umugabo umwe waririmbye. uzi
uze kumbwira numara kumwumva ndakubaza. Yego. Uyu mugabo uwo ni mushuti wanjye Bwana Sentama. wamwumvise uwo mugabo? uwo ni mushuti wanjye yitwa Ntamukunzi. umugabo w'imfura cyane rwose. uyu mugabo ndagira ngo ubaze ndakubazaho utubazo tubiri tworoshye ubundi dukomeze. uyu mugabo yabwiraga nde? ese uwo yabwiraga uyu munsi wamubwira iki ukurikije ibirimo kuba hariya mu burasirazuba bwa Kongo? ibyo yamubwiye wenda mpereye ku cya kabiri. Yego. yabwiye ko wamutsinze ntaho yagiye. Yego. kandi icyamutsinze ntaho cyagiye. Yego. none icyamutsinze ibyo yiremeye usibye n'icyamutsinze kuko yamubwiraga asubiza amubwira ko ateganya kuza gutera u Rwanda kandi ko wamutsinze ntaho yagiye. ariko usibye no gukubitwa n'uwamutsinze none akubiswe n'umwana yamenesheje. ubwo rero namubwira nti ubwo utangiye gukubitwa n'abanyagihugu baho ngaho ibuka ko iwanyu hahari uze utaha iwanyu kuko iwanyu harahari. icyo usabwa ni ukuza ku neza. twakomeza rero tujye ku itangazo. yego turebe itangazo rya M23. tuvuye yaberaga Isake muri iki gitondo imaze gufatwa ko abazarendo n'abandi bayirimo na 23 AFC imaze kubirukanamo. Sake ikabije ikurikira Minova. ariko iri fatwa rya Sake ryabanjirijwe n'itangazo. hari itangazo AFC M23 yari ayisohoye. ngira ngo tunyuremo aha ngaha twumva icyo rivuga, ariko riravuga ibintu bikomeye mushakamba. yego. tumenyereye itangazo riri kuri paje imwe ariko ryo riri kuri paje ebyiri. rero ni ibintu bikomeye, reka twumve. L'AFC salue les efforts constants de la communauté internationale en vue de résoudre pacifiquement le conflit en cours dans l'est de la République démocratique du Congo. Cependant, elle porte à l'attention de l'opinion tant nationale qu'internationale ce qui suit. Si AFC M23 irashimira imbaraga zishyirwamo n'imiryango mpuzamahanga mu rwego rwo gukemura mu mahoro ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. ariko AFC iramenyesha haba ku rwego rw'igihugu ndetse no ku rwego mpuzamahanga iramenyesha ibikurikira. icya mbere, le régime congolais et burundais dirigé par M. Chilombo Tshisekedi Antoine et Ndayishimiye Evariste ont conçu et conduisent actuellement un plan macabre de nettoyage ethnique dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce plan prétend mettre en scène une opposition fabriquée du peuple bantou et au peuple nilotique. Leta ya Kongo n'iy'Uburundi
turumvikana. yego Leta ya Kongo n'iy'u Burundi ziyobowe na Tshisekedi Tshilombo Antoine na Ndayishimiye Evariste zateguye umugambi mubisha wo kurimbura ubwoko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati uyu mugambi ushaka guhanganisha abo bita ba Bantu n'abo bita Nilotike. Dukomeze rero ku ngingo ya kabiri. En exécution de ce plan, les deux régimes ont mis en place une coalition militaire constituée des forces armées de la République démocratique du Congo, les forces de défense nationale du Burundi, les Wazalendo, les mercenaires européens, ainsi que les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, un groupe armé à idéologie génocidaire constitué par les responsables du génocide de Tutsi de 1994 au Rwanda. Mu rwego rwo gushyira mu bikorwa uwo mugambi, wa mugambi nyine bateguye bariya bagabo bombi, ziriya leta zombi zashyizeho ihuriro rya gisirikare rigizwe n'ingabo za Kongo, ingabo z'u Burundi, abitwa ba Wazalendo, abacanshuro b'abanyaburayi ndetse na FDLR, umutwe ufite ingengabitekerezo ya jenoside ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 1994. Dukomeze aho ngaho ngira ngo nta byinshi twasobanura, tujye ku cya gatatu. Cette coalition conduit des massacres incessants de populations civiles à cause de leur faciès ou leur appartenance à la communauté tutsi congolaise, la destruction de leurs biens et le pillage de leur bétail en province du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ces massacres sont très souvent accompagnés d'actes de cannibalisme. Ati iri huriro ry'izi ngabo kora ubudahwema, ubudasiba, ubwicanyi bukorerwa abaturage b'abasivile, babahora uko basa cyangwa se ubwoko bwabo ko ari abatutsi b'abakongomani. Noneho iri huriro rikanangiza imitungo yabo y'aba bantu, y'aba batutsi b'abakongomani, ndetse rigasahura n'amatungo yabo haba muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ubu bwicanyi akenshi buba buherekejwe no kurya abantu, no kurya ba bantu. kugira ngo aho ngaho birumvikana. Yego. Twakomeza tugiye kuri kane. Kane iragira iti: des discours d'incitation à la haine, à la stigmatisation et au massacre des Tutsis sont tenus par les responsables politiques, militaires et autres acteurs de la société civile de la République démocratique du Congo à travers les médias, semant ainsi méfiance et division parmi la population congolaise. Ati hari n'imvugo zihembera urwango, amacakubiri, guha akato, guheza, zinakangurira kwica aba batutsi, zivugwa n'abayobozi mu nzego za politike, za gisirikare, ndetse cyo kimwe n'abandi
n'abandi bo muri sosiyete sivile muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bazinyujije mu bitangazamakuru, bagatuma noneho aba bantu bakibasirwa bagasuzugurwa, bakibasirwa, bakavangurwa n'ubundi bwoko bw'abakongomani. Shakamba ahangaha ndagira ngo kuri iki cya kane tugire ikintu tukivugaho, wenda dutangeho ingero. Hari abantu bashobora kuba tubivuga bakagira ngo turabeshya. Ugira ngo turabeshya azumve amagambo ya Bitakwira. Hari n'umupolisi wayoboraga i Goma akangurira abaturage ngo bafate imihoro, kugira ngo ubu nguwo nawe yaravuze. Washaka video ye ayibona. Hari n'abandi oya n'abazarendo zibivuga buri munsi. Karame n'abazarendo zibivuga buri munsi. Yego. Tukajya ku ngingo rero ya 5. En province de l'Ituri, le groupe armé Codeco, allié au régime de Kinshasa, conduit impunément des massacres de même type contre les civils membres de la communauté Ema, présentés comme apparentés aux Tutsis. Ati mu ntara ya Ituri, umutwe witwaza intwaro witwa Codeco ufatanya na leta ya Kinshasa ukora ibikorwa bimwe neza n'ibi ngibi byavugwaga haruguru, ukibasira abasivile bo mu bwoko bw'abahema bafata ko bafitanye amasano n'abatutsi. Ati kandi ibi ngibi barabikora ariko ntibahanwa. Ahangaha kugira ngo twakomeza dukomeze tugende noneho ubutumwa itangazo rirakomeza riti: tous ces actes se déroulent dans un silence coupable de la communauté internationale, pourtant militairement et fortement présente en République démocratique du Congo. Ati ibikorwa byose bigenda biba ariko bikaba imiryango mpuzamahanga yiganje muri Kongo. Hano itangazo rivuga ko imiryango mpuzamahanga yiganje muri Kongo ikabirebera icecetse igira icyo ibikoraho. Ahangaha imiryango mpuzamahanga nta muryango uruta Loni, nta muryango uruta za Human Rights Watch, nta muryango uruta ubumwe bw'Uburaya, nta muryango uruta, ni byinshi. Twatanga ingero nyinshi, reka dukomeze. Kereka nawe wenda ufite icyo wongeraho ahangaha. Oya dukomeze. Ce qui précède confirme la mauvaise gouvernance et la dictature instaurée dans le pays par le régime de Kinshasa qui, au bout de 6 années de gestion, se révèle incapable d'apporter des réponses adéquates aux problèmes de notre société. Ati ibintu bibi byose bibera muri Kongo byavuzwe bigaragaza bihamya imiyoborere mibi, igitugu byazanywe mu gihugu bizanywe n'ubutegetsi bwa Kinshasa aho bugeze ku myaka 6 buyobora igihugu, bukaba bwarigaragaje nk'ubudashoboye gukemura ibibazo
by'abaturage cyangwa bya sosiyete. aho ngaho ngira ngo harumvise. ndahumva cyane. reka dukomereze kuri paje yindi, ko ni paje ebyiri. nihanganiye nigereho nayo. yego nahageze. nahageze, reka dusome twumve. Au regard de la menace sérieuse que présente cette coalition armée sur le présent et l'avenir de la nation congolaise, l'AFC, AFC ishingiye ku kuba ririya huriro rya gisirikare ari umutwaro, ari ikibazo ku baturage. AFC makumyabiri no ku benegihugu b'abakongomani, AFC 23 arega igiye kugaragaza rero. Informe l'opinion nationale qu'elle conduit actuellement une action de libération du peuple par l'emprise de la coalition des forces du mal mise en place par le régime de Congolais et de Burundais. De ce fait, l'ensemble du peuple congolais est invité à soutenir cette action de salut de notre nation. akantu karakomeye. ati AFC iramenyesha urwego rw'igihugu, iramenyesha urwego rw'igihugu ko iri mu gikorwa, ni ukuvuga ubu ngubu iri mu gikorwa, yaragitangiye, kirimo gukorwa, iri mu gikorwa cyo kubohora abakongomani ku ngoyi ya ririya huriro ry'ingabo z'ikibi ryashyizweho na leta ya Kongo n'iy'u Burundi. ku bw'iyo mpamvu abaturage b'abakongomani mwese barabaranditse. abaturage b'abakongomani mwese murarikiwe gufasha kudushyigikira muri iki gikorwa cyo kubohora abakongomani. ni ukuvuga aha ngaha barabwira buri mukongomani wese rwose. umushakamba aho ngaho umuntu yakwibaza, ese umukongomani wese naramuka yumvise agahaguruka biraza kugenda bite? biragoye ko bose bahaguruka, ariko ab'ingenzi bazahaguruka. kandi noneho tuvuge wenda bose bo guhaguruka, ariko noneho wenda tuvuge hejuru ya 50% baramutse bahagurutse, byagenda bite? hazahaguruka abari aho M23 iri, kuko umuturage ayoboka leta ari kumwe nayo. ariko umushakamba urimo urambwira abaho M23 iri. twagiye tubona hari n'abagiye bava Kinshasa, hari abagiye bava Katanga bakayisanga hariya mushaka. uzahaguruka nyine azava aho leta iri ajya aho M23 iri, kuko agumye aho bamwica. siko guhaguruka se nyine. guhaguruka ni uguhaguruka nyine ukabegera mukishyira hamwe. si bose babikora, gusa buriya hari uburyo bwa mbere. yego. kuba ushyigikiye abantu, ukirinda kuvuga ngo batakwica. yego. ariko ukabakorera mu buryo bw'ibanga. yego. ibyo nabyo birashoboka cyane. aho ngaho ubona n'amakuru menshi yakuye kubo barwana nawe. yego. twakomeza. reka dukomeze. AFC M23 nanone salue reconnaît le courage des éléments des FARDC et des miliciens Mai Mai Wazalendo qui se sont dissociés de cette coalition en enjoignant volontairement l'armée révolutionnaire congolaise ARC. Nous leur exprimons notre profonde gratitude
et encourageons les autres membres de la coalition à rejoindre notre rang. Ahangaha icyo avuga rero ni AFCM 23 irashimira kandi irazirikana imbaraga umurava w'abari bahoze muri FARDC, abahoze muri Mayimayi, abahoze muri Wazalendo, bitandukanije n'iryo huriro ry'ikibi, akaza kwifatanya na AFCM 23. Turabashimira cyane byimazeyo, turi kwiye ku mutima, kandi turabwira uti mwihangane rwose, aba n'abandi bihangane bitandukanye na ririya huriro baze dufatanye. Urabona Mushakamba, ibi bika bibiri ni ibyo kurarika umukongomani, kurarikira umukongomani gushyigikira AFCM 23, tugeze no mu bice birarika ibyo bika byose urasanga birarika, kurarikira umukongomani kwitandukanya, ari uri muri FARDC cyangwa muri Wazalendo, kwitandukanya nabo, agasanga igisirikare cya AFCM 23. urabona ko ibi bika ni ukurarika, kurarika no gushimira. Yego. Gikurikiyeho, AFCM 23 remercie chaleureusement les communautés locales qui participent activement à la libération du territoire national. Ni AFC irashimira mazeyo communauté ni ukuvuga abaturage ba hafi hariya bayegereye, bakomeza gufatanya mu kubohora Congo. Noneho AFC M23 appelle et encourage également tous les déplacés internes pris en otage dans le camp autour de Goma à regagner leurs différentes entités où la paix et la sécurité sont désormais rétablies par notre armée, à l'instar de centaines de milliers d'autres qui sont déjà retournés dans l'espace libéré, comme en témoignent les différents rapports des organisations non gouvernementales de l'OCHA. AFCM 23 ikaba ihamagarira kandi inashishikariza abahunze bagahungira imbere mu gihugu, bafashwe bugwate hariya mu nkambi zizengurutse umujyi wa Goma, ikabakangurira gusubira mu bice bahunze, gusubira iwabo aho bahunze, kuko amahoro n'umutekano byagarutse, kandi byagaruwe n'igisirikare cya AFCM 23. Bagatanga nk'urugero ahangaha ko hari ibihumbi amagana by'abandi bari barahunze ariko bakagaruka iwabo mu bice byabohowe na AFCM 23, nk'uko amaraporo y'imiryango mpuzamahanga itegamiye kuri leta abitangaza. Iyo miryango bakavuga nk'umuryango wa OCHA. OCHA nibyo yarabitangaje, nibyo rwose, abantu bagera mu bihumbi hafi 400. Yego. Noneho la FCM 23 informe la SAMIDRC et la MONUSCO que le nani différent ni posture hostile vis-à-vis d'elle. Cependant, la FC se réserve le droit de se défendre en cas d'agression contre elle. En outre, elle leur demande de se désolidariser avec cette coalition négative. Ariko buriya aka kantu ni keza, iyo waza gusoza
batabwiye SAMIDRC na MONUSCO hari kuba hari n'icyuho muri iri tangazo. Noneho bavuga bati AFCM 23 iramenyesha SAMIDRC. SAMIDRC n'izangabo ziri mu butumwa bwa SADC. Ikamenyesha na MONUSCO. Ni ukuvuga ni SADC n'umuryango w'abibumbye. Ko nta kibazo AFCM 23 ifitanye nabo. Nta kibazo ifitanye nabo. Gusa AFCM 23 ifite uburenganzira bwayo bwo kwirwanaho igihe aba baramuka bayiteye. Hano rero demande aka kantu yongeyeho rero AFCM 23 ikaba ibasaba kugira asaba SAMIDRC na MONUSCO irabasaba kwitandukanya na ririya huriro ry'ingabo z'ikibi. Mushakamba uyu muhamagaro SAMIDRC na MONUSCO se urabona baza kuwumva biraza kugenda uko igitutu cy'intambara kibegera niko bawumva kuko nta yandi mahitamo bafite. Buriya se twabwirwa n'iki ko ari umuhamagaro bari we bumvise atari ubwoba ahubwo bari we bagize? Ni ubwoba n'ubundi barawumvishwa n'ubwoba. Reka dukomeze rero, hari umusozo uravuga uti enfin hanyuma notre organisation réaffirme son engagement indéfectible à protéger et à défendre la population civile. Et hanyuma kuvuga umuryango wacu AFCM 23 urongera kwemeza ko wiyemeje bidatezuka kurinda no kurengera abasivili. Nous restons déterminés à répondre aux appels de détresse de nos compatriotes qui réclament la libération suite aux atrocités orchestrées chaque jour sous les ordres de M. Félix Antoine Tshisekedi et du président burundais Evariste Ndayishimiye. Ati dukomeje kwiyemeza gutabara abaturage bacu batabaza bari mu kaga. Abenegihugu bagenzi bacu dutabaza bari mu kaga basaba ko twababohora ku ngoyi, ku mubabaro, ku bibi bakorerwa umunsi ku wundi, bakorerwa bivuye ku itegeko rya Antoine Tshisekedi Chilombo na Ndayishimiye w'Uburundi. Ese biraza korohera abagabo bombi? Ntibiraborohera ariko nyine birabaho mu buryo bwo guhangana nk'uko bisanzwe. Yego. Bikorewe Bunagana kwa 22 z'ukwa mbere 2025. Uhagarariye Alliance Congo mu bushinzwe iby'ubuvugizi mu bya politiki Lawrence Kanyuka yashyizeho umukono wateraho na kashe. Urabyumva ute rero kuba iki kintu kirakomeye? Inyandiko irakomeye mushaka kuko gishyiramo inyandiko n'indi isohoka wenda ifite ikubiyemo ibindi biganisha ku byo iyi ngiyi iganishaho bijya gusa, noneho inyandiko yamara gusohoka umuriro ukaka. Nubwo isohotse Bwana Sentama mu gihe cy'intambara cy'umuriro,
yego cy'urugamba rushyushye, nta gishya kirimo, birimo byose barabivuze. Si ubwa mbere babisaba MONUSCO, si ubwa mbere babisaba abaturage, si ubwa mbere babisaba Wazalendo na FARDC, yego si ubwa mbere bashinja ibyaha abo bahanganye bimeze kuriya, kandi natwe tuvuga binigaragaza umunsi ku munsi. yego ahubwo ikirimo ni kimwe, yego ni ukureba uruhande M23 iriho, kugaragaza ko uruhande yatangiriyeho ari rwo ikiriho. Ko byari kuba bibabaje M23 zihindura imvugo, yego cyangwa M23 ikabivuga mu matangazo ariko ntijye kubatabara, kuko ibigumyeho yaratabaye Minova, yatabaye Sake, iri mu nzira zo gutabara Goma. Kuko kwegera Goma ntabwo ari nta kindi, ni ugutabara abaturage bariyo. Kuko niba umuntu iyaburaga urugero umuturage uri i Goma, byabaga byamugora kuva i Goma ngo azabashe gutoroka FARDC agere mu birindiro bya M23 abisanze za Kimoka cyangwa mu yindi misozi ikikije Sake. Ariko ubu ngubu bazajya agera i Mugunga, nabona umwanzi arebye ku ruhande cyangwa namuha 500 amubwira ati gendere. Nta kindi bivuze, ni icyo ngicyo. Igishimishije kiriho nuko M23 irimo kubohora aho abaturage bari babangamiwe cyane. yego Mushakamba rero ifatwa rya Sake igendejwe pe idakuka cyane rwose. hano hari amakuru mashya mbonye ngo alerte maximale suite aux affrontements en cours dans la cité de Sake, suite auquel les FARDC et Wazalendo se retirent en direction de Goma et déplacement des populations de Mugunga. Limitez vos mouvements vers la partie ouest de la ville et doublez votre vigilance car Goma ne serait pas épargné. Ngo ntabazi ngo bitewe n'imirwano yabyukiye mu mujyi wa Sake, hanyuma yayo FARDC Wazalendo bakaba bamaze gukuramo akabo karenge birutse, bakaba birutse bagana i Goma. Abaturage ba Mugunga nabo bakaba babikoze uko barimo barahunga binjira muri Goma. Muramenye ntagira uza kwerekeza mu burengerazuba bw'uyu mujyi. Ubushishozi bwanyu mu bukube kabiri, kuko Goma nayo ishobora kutoroherwa. hari ubutumwa nakoherereje. Iyi ni inkuru mpawe n'umuntu uri hariya. Nibyo nakubwiye, ni n'umusirikare yatwibwiriye ngo baraturangije twahunze. Yego. Ibyo nakoherereje, hari ubutumwa nakoherereje mu kanya. Yego. Turebe ibyo uriya mugabo uburyo yari indimi kuri France 24 ndakeka. Yego. Witwa Patrick Muyaya, yiyemera bakamubwira bati wapi kandi muri gukubitwa, muri dynamique gute mukubitwa. Yego. Ndumva twagasorezaho. Hano ndabona na video abahunga abasirikare biruka, bamwe bikoreye imifuka. Ni ibisanzwe guhunga kwabo urabizi. Ntabwo urayibona kanyiguhe. Yego. Barimo bariruka bikoreye imifuka. Barimo bariruka Mushakamba. Ntabwo byabura, hariya hari umuriro. Mushakamba rero nsubiye ku ijambo najyaga nkubwira. Ubutumwa nabonye. Reka nze mbunyuremo gake, ntabwo butinda. Si bwinshi. Ntabwo ari byinshi, ni akanya gato. Ibintu najyaga nkubwira ni Goma ntabwo ari iya nyirayo. Ibyo nakubwiraga uyu munsi uri bubibone, uraza kwira ubimenye. Ariko ikindi twakwitega
nubwo abakongomani bavuga nabi u Rwanda ndibaza ko hari abari buhahungire byanze bikunze. Ibyo byo rwose n'abasirikare ubwo barahungiranswe n'abaturage cyane, ahubwo buriya wabona nka Samidiyara yahageze. byashoboka. Reka twumve muyaye ati parfois nous perdons parfois nous gagnons. Rimwe na rimwe turatakaza ubundi tugatsinda. Uhereye hasi banza hejuru gato yari ubundi butumwa ese ifungure yose. iyo ubutumwa bw'umunyamakuru aho kuri France 24. Muyaye ati nous sommes dans une dynamique de guerre. Ati turi mu nkundura y'intambara. Umunyamakuru amubaza ati mwe muperde ariko muratakaza. Noneho Muyaye ati parfois nous perdons parfois nous gagnons. Rimwe na rimwe turatakaza ariko ubundi tugatsinda. Umunyamakuru ati mais c'est eux qui avance. Ariko abo mu Rwanda nibo bakomeza kwigira imbere. Muyaye ati il y a une semaine nous avons gagné pour la première fois. Muyaye n'urugendo ntabwo ajya mumenyera. Ati hashize icyumweru aribwo dutsinze bwa mbere. Ni ukuvuga kuva babaho nibwo bari batsinze bwa mbere, ariko intsinzi yabo nayo yaje kuba ubusa. Yavugishije ukuri. Noneho umunyamakuru ati maintenant vous perdez encore. Atariko ubu ngubu mwarongeye muratakaza. Muyaye ati c'est une dynamique, ni inkundura. Voyez, urabibona c'est compliqué, birakomeza. Noneho umunyamakuru ati dynamique négative alors. Noneho ni inkundura yo gusubira inyuma. Muyaye ati nous il faut des sanctions. Hagomba ibihano. Byabona bya bihano yavugaga. Nagira yumvira uburyo ki asubiza rwose, ari naho dusoreza amakuru yacu. Reka dusoreze aho ngaho Mushakamba, ariko tubwire abakunzi bacu bagume hafi kuko amakuru ari bukomeze. Yego. Reka noneho sinjya kubabwira bimwe nsanzwe mbabwira, igihorere wenda ndaza kugira umwanya wo kubabwira nyuma. Ubwo naho mu kanya mwirirwe neza mwese. Mushakamba mikuru yawe. Urakoze cyane Bwana Sentama, dushimiye abari badukurikiye bose, impagarike n'ubugingo, umunsi mwiza.